bazalwane. Kuvuleke incwadi la kaNehemiya but sizokuya isafisa siqale la. Isihloko sifunde kanje. Umsebenzi wokwakha uyathiwa from verse 1 to verse 3. Kwathi lapho izitha zabaJuda nezakwaBenjamini sezizwile ukuthi abathunjwa bakhela uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ithempeli, zasondela kuZerubhabheli nakuzo izinhloko zawoyise, zathi kubo, masakhe nani, ngokuba sifuna uNkulunkulu wenu njengani. Sinikela kuye kwasemhleni ka-Esari Hadoni, inkosi yase-Asiriya, owasikhuphulela lapha. Kepha oZerubhabheli noJeshuwa nensali yezinhloko zawoyise bakwa-Israyeli bathi kuzo, aninandaba nathi yokwakhela uNkulunkulu wethu indlu, kepha thina sodwa siyakumakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli njengokusiyana kwenkosi uKhoresi, inkosi yasePheresiya. Umsuka bazalwane, kuvuleka leli lizwi bazalwane, kodwa indaba yami bazalwane ilapha kuverse 3. Malithi kepha oZerubhabheli noJeshuwa nensali yezinhloko zawoyise bakwa-Israyeli bathi kuzo, aninandaba nathi yokwakhela uNkulunkulu wethu indlu, kepha thina sonke siyakumakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli njengokusikana kwenkosi uKhoresi indodana yasePheresiya. So bazalwane, kuyavela ukuthi la ukhona noma ngithi abathunjwa bayahlaseleka ngokwakhiwa kwethempeli bazalwane. So eziqhubeka-ke bona-ke sebeyithathela isinqumo sokuthi noma thiwa kwenzakalani kodwa bazoqhubeka bazalwane belakhe ithempeli kaNkulunkulu. Ongawukuthi bazalwane khona lento uMoya Ngcwele ayishilo le yokwakha umbuso lo uNkulunkulu asibizele kuwona bazalwane. Ongawukuthi bazalwane ziningi inhlaselo ezingenza ukuthi singakhona ukuthi sakhe lo mbuso bazalwane uNkulunkulu asinikeze wona. So bazalwane, maningi ama-challenge, kuningi ongagcine sekwenza ukuthi umuntu angakwazi ukufeza umbuso wakhe noma angakwazi even nanokumelana nje bazalwane. Amen. So bazalwane, kungaba yisendaweni, kungaba yisesikoleni, kungaba yisemsebenzini, baningi abathunjwa bazalwane. Kwakhona nje ukuthi usesikoleni ukuphi, wena umthunjwa kahle kahle, bonke labantu basarawunde wena ezumthunjwa. Amen. So bazalwane, kuyavela ukuthi bona-ke no matter what, kodwa banalento yokuthi noma ngabe bayasithumba-ke ngendlela abasithumba ukuthi singagcine sesifeza izifiso zabo zokuthi singawakhi lo mbuso uNkulunkulu asibizele kuwona bazalwane. Bona basenzela isinqumo sokuthi hayi noma thiwa kwenzakalani lethu, kodwa lo mbuso kaNkulunkulu sizomela noma thiwa kwenzakalani. Amen. So engakusho ukuthi uNkulunkulu asilekelele, asisize. As uMoya Ngcwele ekhulumile ilanga lonke wakuthinta nezinto enga-affect umbuso neminye imibuso bazalwane abaningazi bayo bayayimela ngendlela abayimela ngayo bazalwane. So kuyavela ukuthi la kuyinto yethu yokuthi noma ngabe siyithunjwa bayasarround abasarroundayo, kodwa sazi ukuthi no-matter kodwa siyakwazi ukuthi sumele umbuso wethu, because eminye imibuso noma ngithi amanye ama-kingdoms bazalwane abanikazi bayo bayayimela bazalwane, bayayimela ngandlela zonke bazalwane, bese ngazi ukuthi thina-ke kunokwehluleka okukhona kanti sisarawundiwe siyabathunjwa phakathi kwabantu bazalwane. So ngicela ukudlula-ke siye kuNehemiya chapter 6 bazalwane. Osiniki ifela
kaNehemiya chapter 6 bazalwane. La lithi khona amacebo ezitha ngoNehemiya from verse 1 to verse 3. Kwathi lapho oSanibhalathi noTobiya noGeshemi wase-Arabiya nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele isikhala noma ngaleso sikhathi ngangingakamisi izivalo emasangweni. OSanibhalathi noGeshemi bathumela kimi bathi, woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono. Babehlosa ukwenza okubi kimi. Ngathuma izithunywa kubo ngathi, ngisebenza umsebenzi omkhulu, anginakwehla umsebenzi ubuya kumelana ngiwuyeke ngehlele kimi na. So bazalwane, izwi kaNkulunkulu liyachaza ukuthi kunamacebo ezitha ngoNehemiya. Njengoba nathi siyabantwana bakaNkulunkulu simlandela uNkulunkulu, usathana namacebo ngathi ngokuthi alimaze ubuso wakhe njengoba uNkulunkulu esekhuluma. So mangibheka laphana beyabalwa abantu aba-attack lo mbuso ke sekuthiwa lapha verse 3. Ngathuma izithunywa kubo ngathi, ngisebenza umsebenzi omkhulu, anginakwehla umsebenzi uyakumelana ngiwuyeke ngehlele kimi na. So bazalwane, kuyavela ukuthi lana mkhulu umsebenzi wethu osalele noma ekumele siwenze. Amen. Singavumeli uSathane ukuthi asehlise asenze sifane naye. Amen. Because kunalento ukuthi uma ngabe umuntu ezohlaseleka noma mhlawumbe ephunyiswa isono ngaphandle, ngiye ngibuke lento ukuthi umuntu waphuma embusweni eyona wayeseya kumunye umbuso ongewona wona. Amen. So bazalwane, kuyavela ukuthi lana siyayidinga ilentuzana ukuphikelela noma inkani yokuthi noma ngabe uSathane uyafuna ukuthi sisuke lapha silingane naye laphansi. So kuyavela labazalwane ukuthi uNkulunkulu noma ngithi uNehemiya uyazibophezela ukuthi lo msebenzi awenzayo ngamanye amazwi uzawehlelani ukuthi azoningana nesitha. So bazalwane, kuyinjongo yethu as sikhona noma silandela uNkulunkulu ukuthi nawe nje ukutshela uSathane ukuthi hayi Sathane, angeke ngisuke embusweni wona ngize embusweni wakho. Ngizobhilonga embusweni wakho bazalwane. Amen. Futhi wabona nje ukuthi usuke embusweni kaNkulunkulu uye embusweni wakhe, shuthi kahle kahle uzoendapha usufuna ukulingana noSathane. And futhi masuleke noSathane is the more izinto zakhe zizongena kuwe. Lesi esithi siyazama ukuthi siyibudluze zingangena embusweni wakhe. Amen. Kuyavela ukuthi esiphila ezweni abantu banembuso abehlukahlukene abayivumeli izinto ezisemaceleni zingene embusweni wakhe. Abayivumeli, kodwa thina kuyasenza ukuthi siyivumele izinto, sicompromise nangevangeli. Athatha uSathane athi hayi uthi kanje nanje, uthi hayi isifane vela ngonile, kodwa uthola ukuthi vele usuwonile kweli kamoya bazalwane. So bazalwane, uNkulunkulu akasisize sithathe isinqumo sokuthi no, angeke ulibale umsebenzi ngombuso kaNkulunkulu. Ngizongena kwenye kingdom futhi le efanele sisimele thina, ngoba uSathane uyafuna ukuthi usidonsela singene omunye umbuso bazalwane. Ngoba lento ifana noDaniel la befuna ukuthi bamthume noma bemfake ezintweni zakhe noma ezintweni zikaNebukadnezar inkosi, ukuthi yena wazibophezela ukuthi lo ukudla angeke aze angene kukho. So bazalwane, kuyavela la ukuthi asimvumeli uSathane ukuthi ashare nathi izinto, ashare nathi izinto, si-associate nabantu abangakholwa, si-associate senze yonke ngoba sisogcina sesicompromise nangevangeli. So bazalwane, uNkulunkulu akasisize, akasilekelele ukhulume nje lo verse 3 bazalwane ukuthi izokwehla kanjani umsebenzi ongakungilindele mina ukuthi
ngiveze inkambo ngaphandle ukuthi mina ngibelonga kiphi ikingdom. Amen. Ngiveze inkambo kwakona kumsebenzi ukuthi inkambo siyiveze. Amen. Ephakathi kwabantu ukuthi lo muntu lo akafani nathi. Amen. Uphila ngenye indlela kaNkulunkulu bazalwane. So bazalwane uNkulunkulu akasilekelele akasisize sisifale isinqumo lesokuthi ngizokwehla kanjani ngizolingana nawe ngizozilibazisa ekingdomini kaSathane. Ngishiya umsebenzi uNkulunkulu akunikeze wona ukuthi utrendise umbuso wakhe lo ongasekho osudliwe ngaphandle bazalwane. So uNkulunkulu akasilekelele nasi. Ikhona lento ethi esiyibandla noma esiyibandla maningi amabandla ngaphandle anembuso yayo nayo yonke lento le. Simele thina ukuthi suveze ukuthi lo mbuso lo othi ivangeli elingagxotshwa nalutho, ivangeli okwazi ukuphila ngalo ngesono ngaphandle ukuthi ungene esonweni ngendlela original gospel bazalwane. Simele ukuthi sikuveze phakathi kwabantu, siveze ukuthi no lisakhona ivangeli. Amen. uNkulunkulu asinika ivangeli ngempela lakudala bazalwane. Amen. Kuye kwakhulunywa mina ngendaba yokuba isula bazalwane. Amen. Bazalwane okuyinto eyenzakalayo ngoba ngizama ukuchaza ukuthi ungabi nabandaba lokuthi bathi ukuthi ngoba vele impilo yethu ukuzalwane nje kusho ukuthi ulazekile wena nje. Kanti uNkulunkulu bazalwane unokuhlakanipha. So bazalwane kwabona yabona into eyenziwa uNehemiya ikona ukuhlakanipha kodwa kwakukulazeka ezitheni zakhe oSanibhalathi. Amen. Kwakuyibona ukuhlala ukuthi ngehle kanjani ngoba kunalento ukuthi bazalwane embusweni kaNkulunkulu uNkulunkulu ukunikeza izinto ngesikhathi sakhe. Amen. Azikho izinto esizitholayo ngesikhathi sethu uNkulunkulu ucela 1 2 3 4. Kodwa ngenxa ukuthi uzokwehlela embusweni uSathane lo uzokunikeza izinto. Amen. Bese ukwazi ukugcina uzobelonga embusweni kaSathane bazalwane. So ngizama ukuthi bazalwane uNkulunkulu akasilekelele akasisize bazalwane uNkulunkulu sibe khona isinqumo lesi ukuthi ngizokwehla kanjani. Amen. Ngoba khona lento ukuthi khona umzalo wafika wathi you imagine nje ukuthi uqhamuka umuntu ezokulinga bese uvumela ukulingwa uye bese uthi umbuzo awu ngishiya ivangeli ngishiya umbuso kaNkulunkulu ebona wona ngenye indlela mina ngifanelwe lento uSathane asengingekuyo ekubeni mina ngibekelwe ifa noma indlalifa noma injabulo yaphakade uzokwehla uwehle sanganiso noma uzongenwa lo moya wenjabulo yesikhashana bazalwane. So bazalwane uNkulunkulu akasilekelele lokhu ungabonala kulazekile kodwa kunokuhlakanipha phakathi bazalwane ukuthi ngehle kanjani nalaba futhi lapha encwadini kaEzra bazalwane ukuthi sizomenzela uNkulunkulu umbuso wakhe sumise unjengoba unjalo. Amen. So bazalwane uNkulunkulu akasisize as uNkulunkulu esekhulumile simele ukumisa umbuso kaNkulunkulu bazalwane simele ukuthi siuveze futhi phakathi kwabantu. So bazalwane ilokho bazalwane osenhlizweni yami egameni likaJesu.